Umuntu TV tubitayeho. Ndabaramukije mwese mudukurikirana aho muherereye mu bisagara, imisozi n'ibihugu bitandukanye. Jewe Rukundo mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyo kumenya abo turi bo. Umuntu TV twabateguriye iki kiganiro kugira ngo tubibutse mugire umwete wo gusoma n'umwete wo kumva ivyo mubwiwe, muvyumvire ko mumenye ico mugomba gukora mu buzima bwa misi yose, ukubaho kwacu twubaha uhoraho kurushirizaho kuba kwiza atakanenge. Nshimire abakoze subscribe n'abagiye kuyikora ubunyene, munyarukire ku Muntu TV kuri YouTube, muhasange inkuru nyinshi n'inyigisho zitwereka uko tugomba kugororoka imbere y'uhoraho. Ikibazo nuneza Afrique dufite, nge nkomeza kureprocha les Africains, ntabwo dusoma kuko ibintu byinshi biranditse ariko ntabwo dusoma. Ndararikira abantu gusoma rero. Hano rero umwuka warayifuje ko nongera gusubiramo muri make bingize kubabwira mu bihe bishize, niyo mpamvu ntabwo ndirirwa nkoresha ama reference kuko muzayasanga mu byigisho bishize. Adamu na Eva barabirabura, aya niyo mateka mazima, murabyumva, barabirabura. Noneho Adamu yabyaye abakobwa n'abahungu, noneho abo bakobwa n'abahungu bagiye barongorana hagati yabo bigitangira, kuko nta bandi bantu bari bahari, bagiye barongorana hagati yabo. Na nyuma y'umwuzure bari abahungu batatu ba Nowa, abana bagiye babyara bagiye barongorana hagati yabo kugira ngo ibisekuru byabo bidacika. Ni gutyo byagiye bigenda kugeza igihe abantu bongeye bakagwira ku isi. None Imana igashyira ubwo mumaze kugwira ku isi, ntabwo umukobwa yongeye ntabwo umuhungu yemera kurongora mushiki we, ariko bigitanye niko byagenze. Hano rero ni ukuvuga ngo Adamu yabyaye abahungu n'abakobwa, abyara Abeli, abyara na Kayini. Abo bose bari abirabura, murabyumva. Noneho Kayini yaje kwica Abeli, ayo mateka murayazi ukuntu byagenze. Amaze kwica Abeli, nuza urubanza rukomeye rwavutse hagati ya Kayini n'Imana baganira, urumva, kugeza igihe Kayini yabwiye Abeli ati, Kayini yabwiye Imana ati se ko abazambona bazanyica. Murabyumva, kuko yari azi amahano amaze gukora, yari amaze gukora ishyano. Imana iramubwira ngo ntawe uzakwica, imushyiraho ikimenyetso ati ngushizeho iki kimenyetso kugira ngo hatazagira umuntu uzakwica. Ibyo biranditse muri Bibiliya. Kiriya kimenyetso rero Imana yashize kuri Kayini ntabwo ari umwotso, murabyumva, ntabwo ari inyuguti yamwanditseho kuko bamwe babivuga, reka da, ahubwo ni ukuvuga ngo isi icikamo ibipande bibiri kubw'ubushake bwe, kuko Imana niyo irema. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso Imana yashize kuri Kayini yahinduye uruhu rwe, murumva. Ni ukuvuga ngo abantu batuye isi bafite ibara, twebwe nure noire, n'abatuye isi badafite ibara, abo twita abazungu, twese n'Imana yaturemye. Ntabwo ari ibintu byabayeho kubw'impanuka ngo uyu nguyu yahindutse, ngo urugo rwarahindutse ngo bitewe n'ubukonje. Ntabwo ariko bimeze, barabyumva, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko byabaye. Ni ukuvuga ngo kiriya kimenyetso Uwiteka yashize kuri Kayini yahinduye uruhu rwe, ruza rutandukanye n'urwa Adamu n'urwa Eva n'abandi bana bose Adamu yabyaye. Murabyumva, ni gutyo byagenze, niyo mateka. Iyi niyo nkomoko y'abazungu n'abirabura, murabyumva. Ibi ngibi nta wundi muntu uzabibabwira kuko nabo ubwabo ntabwo babibabwira kandi baranabizi, murabyumva. Kujya gushakishiriza ahandi hantu cyangwa se ibintu ngo nta gaciro bifite, kudaha agaciro amateka ni ukwihemukira, murabyumva. Niko bimeze, niko abirabura n'abazungu. Ni ukuvuga ngo mbere y'umwuzure abirabura bari bahari n'abazungu, na nyuma y'umwuzure abirabura n'abazungu barahari. Ntabwo abirabura rero baje ejo bundi, hariho nabo numva bavuga ngo Esawu ngo yaje ngo n'abazungu bakomoka Esawu ejo bundi, nk'uko bavuga ngo ntabwo ari ibintu bimwe wumva. Ni ukuvuga ngo abirabura n'abazungu bariho mbere y'umwuzure,
aya ni amateka mbabwira, ntabwo ari impanuka zije ejo bundi, urumva? Kandi byose ni Imana yabikoze, ni Imana yaremye, na nyuma y'izuru urebera kugeza uyu munsi wa none. Urabyumva? Ni gutyo byagenze. Kiriya kimenyetso rero Imana yashyize kuri Kayini ntabwo ari umwotso, ntabwo ari ikibibi, ntabwo ari inyuguti, oya, ni ukuvuga ngo uruhu rwa Kayini rwarahindutse. Noneho rero hari ibindi bintu dusobanura mu buryo butari bwiza byitwa ngo turi n'abashumba. Bibiliya izababwira ko isi yacitsemo igipande kibiri, habonekaho igipande cy'abana b'Imana n'igipande cy'abana b'abantu. Noneho abana b'Imana barongora abakobwa b'abana b'abantu. Ibi rero nabyo tubigezeho, abantu ngo babigira amayobera ngo abana b'Imana, ngo abahungu b'Imana ngo ni abamarayika. Reka mbabwire, ibiremwa Imana yaremye bifite ububasha bwo kuba byahura bikabyara. Murabyumva? Abamarayika ntabwo barimo, ntabwo abamarayika bafite spermatozoide na ovule, ibyo bintu ntabwo biba mu bamarayika. Abavuga ngo abamarayika ngo baraje ngo barongora abakobwa b'abantu, ntabwo ariko bimeze. Kandi na Yesu ubwo yarabyivugiye ngo abamarayika ntibagira gute, ntibabyara, ntibarongora. Iyo mbabwira niko kuri, ni ukuvuga ngo Kayini amaze gukora ibara, isi yahise icikamo ibipande bibiri. Imana yahise imwohereza iyo ngiyo iburasirazuba aho bita inodi, iri mu bihugu bya Afghanistan. Noneho Adamu n'urubyaro rwe bibera hano muri Afurika. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo aho Adamu